Matthew 15. Kwathi umfazi waseKhenani evela kulelo zwe wakhala kuye wathi ngihawukele Nkosi ndodana kaDavid intombazana yami ikhwela kakhulu idimoni kodwa akamphendulanga ngazwi kweza abafundi bakhe bamncenga bathi mukise uyakhala emva kwethu waphendula wathi ngithunyelwe ezivini ezilahlekileyo zendwa ezwayo kuphela weza wakhuleka kuye ethi Nkosi ngisize waphendula wathi akufanele kuthakatshathwe ukudla kwabantwana kuphoswe ezinjeni wathi yebo Nkosi kepha izinja ziyadla imvuthulo kayiwayo esithempeni samakhosi azo khona uJesu waphendula wathi kuye oh mame kukhulu ukukholwa kwakho akube kuwe njengokuthanda kwakho intombazana yakhe yasindiswa ngaleso sikhathi amen. Uma ikhulunywa indaba kaShembe beyikhuluma abantwana bakaNkulunkulu abaziyo beqhamukelana ngothi zonke bekhuluma ngezinto uShembe azenza emhlabeni siyazi ngabe khona izathu sokubuza ukuthi uShembe uNkulunkulu yini noma akasiyena noma yena engasho kanjalo noma yena mawungaya kuye manje ufike umbuzo uthi Nkosi uNkulunkulu ngeke azavuma kodwa mabekhuluma abakhuluma indaba yakhe yehlala obala ukuthi umthetho wakhe uvela ezulwini njengoba silapha bantu labahle beNkosi ePhakameni size siqwini siNkosi yinye sakhona kushiwo njalo sisebancane imvama siyaba bethu bayibona iNkosi ilanga lamalanga kanti besuke babamkhulu babethu mabekhuluma ngeNkosi ilanga lamalanga bathi iNkosi yasePhakameni babebiza ke ngebongo zabo babethi ihuka bathi abadala babethi ihuka uma besho iNkosi ilanga lamalanga uma besho iNkosi iNkosi babamkhulu bese bethi ugagana lokubathiya kodwa babe ngameli uShembe bathi wehlukene khona iNkosi babamkhulu uShembe ukuthi noShembe ukuthi engekho into enjengaleyo ngikhuluma ke phambi kwami ngesiku sesihlanu lesiku esikhona phambi kwethu abantwana abangcwele lapha phakathi kwethu mangathiwa kusukuma abantu bakhulume ngese sibenzele khona ungamangala ngeshwa ke ngenqubo yenkonzo inkonzo yofakazi ivama kuba khona makuyisikhumbuzo akuvami bakwenzeke inkonzo uma isikhumbuzo singekho ungathi ke mawuhleli busithawu siphiwe isiqephu namhlanje sesihlanu kodwa hayi asiboni lutho cha bangeke abantu bashaye ulayini omdengo ngoba enkosini uma kungekho lutho zinkulu izinto zikaNkulunkulu abazibonayo ezenziwa ake ngikhulume yami indaba engingathi yenzeka kanjani ngoba namanje ngisayifuna ngiyayikhuluma nje ngikhuluma nabanye ngithi angazi into yenzeka kanjani nakudlangisa futhi ngayikhuluma ngagula kakhulu bantwana basezulwini ngagula ngihamba nakho mhlawumbe umuntu wayekwazi ukugula kwakho umshumayela lapha ekhaya osibisi ngoba manje ngishayela ukugcina umuntu ethi angikwazi ukukhuphuka esibisi ngeke ngikwazi ukusabathini ngiyagula ngiphethe ngesifo senhliziyo zonke izinto ezenzeka emzimbeni wami nangathi mangikhuluma bese bethi lesifo esiphethe isifo senhliziyo ngoba yishaya kakhulu inhliziyo kakhulukazi mangilele ebusuku shaya kakhulu
ngivuka ngihlala ngezinqa kube sengathi ngiphelwa umoya kwesinye isikhathi uma ngilele ngizumekile kube sengathi khona into ehleli lapha esifubeni sami sengathi khona into engibhanqe imbamba yazibopha sathi iswiye kunyakaza ngaphakathi kodwa ngesikade ngoba lento yenzeka ngilele ngizumekile bese kuthi dluthu ngithi mangiphaphama ngithi hawu bese ngiyifa bese kwenze njani baba wasengijulile sengimazi ngithethe uma ngibuza kwabaziyo bathi hayi isifo senhliziyo ngathi namanje sengiphathwa inzululwane sengathi ngathi mangihamba ngibambelele nendongo awuyakhula lento inkosi ngasesikhathi yayingekho lapha eduze yayiqhelile yangiphatha isikhathi eside kodwa ngesinye isikhathi bengangixini beyithi ukushehla kancane kodwa khona isifo senhliziyo ngaze ngakhuluma manje ngela ngathi kusho ukuthi ngizokufa ngizofanelele usuku ngoba lento yenza kakhulu mangilele ngase ngizoye ngihambe ngiye kwabamhlophe ngoba ngibheke ngabe kwenze njani kwase kubibele mhlawumbe ngiyehluleka kuyibeka ngase ngibona ukuthi konke uma nganginefa ngazobe sengilabile uthi uma kwenzeka ngihambe emhlabeni kuyoba nje kuba ngangisigwili lenkomo yami yolapha lo muzi yolapha ngizokwenza njani ngoba ngase ngibone sengilandile nangasakwazi ukuhamba ngamandla sikathi ngihamba ngentotobe ngizimelele nokushayela imoto kwazi bafika ngesaba khona ukuthi mangihamba ngemoto la lento ngisuke endleleni ngizakwenza njani ngase ngithi ake ngihambe ngiye kudokotela ngafika kudokotela wafika wamthinta awu kuzofanele uphuthume dokotela ulapha eNewland uma kunje kuzofanele uphuthume esibhedlela senhliziyo khona isibhedlela senhliziyo esilapha ku-Medidrive senza inhliziyo uhamba nobani udriver nobani ikhona sikulandela i-ambulance esibe cha njengamanje njengoba kusemini nje cha ngiyazizwa ngase ngiphuma sengiya khona afika lo ngithika idodolo base cha sokwenza i-appointment nodokotela ngela ngale ukuthi ayibuke lento yakho ihamba kanjani ngase ngibuya sengizekhaya uma ngilala ebusuku lento ngathi zangisuka ngazi ukuthi ngasebenza noma yini ebusuku ngoba manje sengiyadlothuka bese kukhuluma izingane sithi ngane amafutha ngaba kanjani khona uthi lethi khandelani amafutha ngikhuluma nomncube lela inkosi kathi ikhona ngayibona lihlangana kanjani uma ngiphethwe inhliziyo ngizobe ngidla amafutha futhi amafutha nenhliziyo akufani amafutha nenhliziyo kuhlangana uNkulunkulu akasebenzi kanjalo abantu abahle kusephakami uNkulunkulu usebenza ngezakhe indlela wayengekasho kuElijah uthi wakushitha umhlatshelo engcwele athi qoqa inkuni uyibeke la wayiqoqa uElijah wayibeka inkuni wasithela amanzi uzoqamba umlilo namanzi akuhlangana kodwa ngoba wayeseshilo wasezulwini wathela amanzi waqhamuka umlilo zashaya inkani yakhubuka impepho yaNkulunkulu ngiyibuke lento ngizodla amafutha kanjani ngiphethwe inhliziyo base bewakha nge-teaspoon sibuwalede ngawathatha amafutha ngawakhotha ngiku-appointment kufanele ngivuke ngiye esibhedlela senhliziyo lapha ngizofika ngixilonge khona ngawadla amafutha base ngiyalala ilanga lalokho kodwa ngabengcwela kuzange kuphinde kumsuku amen ngithi kuyisimanga ngoba ngaze ngabuza udokotela ngisathi lento yenzeka kanjani ilanga lalokho le appointment engangiyenzile lapha esibhedlela senhliziyo
kwafanele mangihambe ke ngiyoyenza ngoba ngazi noma kusabile lesikhashana ngafika lapho kwaDokotela akukho abangenzanga khona bangikhabisisa bangikhiphisa ulimi bafaka izinto lapha kimi ibheqeza zonke indawo lapha kimi bangifaka kulwa mshini okuthiwa kusemafutheni khona bayawazi komame bayiveza inhliziyo yami ngayibona lapha isebenza bobuthana bonke bathi inhliziyo inalutho bangaze kwenzeka kanjani bangisusa lapho bangiselwa mshini onebhande lahambayo bathi ngena la bathi sizothi ke emva kweminute elodwa bese senyusa kancane speed sizozwa ngawe uma uthi manje sokubambekile la ngaphakathi akusavumi bese siyama noma savuma ngihamba ibanga elide mangisuka lapha ngiyalapha bese ngiyefuzela bangifakela umshini bawuvule bangibheke emehlweni ngizothi ngithi akukho lutho baphinde bayonyuse futhi bathi ayakho lutho baphinde bayonyuse futhi ayangizwa lutho kanti manje konakeleni cha kwenzeka lokho nilakwathi ngoba isifo senhliziyo manje kodwa sika sisiboni ngibuye ngiye lapho bese bethi ngikhuluma into eyenze angikhulumi ngento endala into esandokwenzeka nje khona manje sibhedlela senhliziyo bese bethi uyabona kama kunje kuzofuneka ulale bese kwasuka ke lokho sekufuna ukuthatha imali ke manje hayi bengazimisele kulala bese hayi kulungile nalokho ayikho inkinga sizokwenza njena ke base bethatha isigaxana sebesibeka lapha enhlizweni base besibhandisha besplastela base bethatha ibheqezana bayifaka bayinameka bathi ke lo mshini uyasebenza usebenza imini nobusuku nje uhamba nawo nje uzofika ubone kwenzekani lapha basebenzisa igama lesingisi uzokumonitha uma lapha ekhaya so that mase ufika lo mshini bese ufaka umshini esibhedlela wona ozosho ukuthi ebusuku kwenzekani kuwe lokho esingakuboni ngawuthatha lo mshini ngagodwa naye ekhaya kodwa ngawuxebuli angosula ngesula zonke indawo ngabuya naye kusasa kuphela usuku bawuthatha bawufaka babuye bathi awunasifo unalutho amen angazi kwenzeka kanjani kodwa uma sekwenzeka into enjengalezo kodwa laba engcwele akupheli uma ibe khona ingozi yokuba uphinde uphike futhi uthi ushemba ngombonanga ushemba kavelana ezulwini kufanele ukuba sifune umkhokheli isho njani inkosi ephakameni ethi masihamba lapha emhlabeni ithi indlela yinye sihambayo ethi kodwa kuhamba bese ziyehlukana enye yezulwini enye yesihogweni enye ikhwela phezu kwentaba uthi kodwa thina amaNazaretha kulula kithi ngoba uthi uma seweduka ayebese eqhamuka umkhokheli engcwele bese ekukhokhela ilo mkhokhelo ingcwele esimdingayo abantu abangcwele ngoba uma singamtholanga kuzothi noma siphambi kaNkulunkulu siphinde futhi seduke Nazaretha oyingcwele Musawe mugaye noma sinapha ngisiphila impilo indlela njengoba sikholwa kuqala la ushembe nje kuhambo kodwa ngaphambili kukhona lapho ufika khona ebesenzeka amahlukana ndlela enze ngaphakathi enhlizweni yomuntu kwakhona umfana lapha wayelapha phezulu ebuhleni ade ngikhumbula indaba yakhe kulezi insuku gama lakhe kwakuthemba wayehoshabalala bamazi bakwahlala ebuhleni kodwa ngazi kahle igama lakhe waliqanjwe ubani ngoba wathi bayalanda indaba yakhe athi nabazali bakhe akabazi athi wabona kancane ugogo wakhe uphinde wadlula futhi emhlabeni ngesikhathi ezesuke lapha eza la wayegcine umqasho womuntu owayenemfuyo uthi wayemphatha kabi ngaphezu kwezilwane zakhe nenja yakhe engelutho ukudla ekunikwa wayenikwa ukudla okufana nje nokwezinja adlela lapha phandle imali inja kade idla bese kuthatha lesasitho sithi uyakayakazo
bese kufaka ukudla alethelwe athi mayethi ukusamehlo kuthiwa wenzani idla mawungathi uzakwenza njani kukhona esinye isikhathi engangathi sona le ndaba yakho shabala sathi ngiyibhala ngoba iyiBhayibheli wangethembisa wathi hayi ngizoyibhala wayakhuluma indaba ebuhlungu kakhulu ende wahamba waze wezwa wayengazi ukuthi indaba kuNazaretha kwase kuba khona abantu abangakubo wayengowalapha eBhulwa ePholela abazi indaba kaShembe base bethi asazi noma ngisizakala yini shabala kodwa ikhona inkosi ephakama ngazi wangewezwa manje ukhona umuntu beyintandana abahlala khona bahlupheke abalali bengadleli lutho mhlambe nawe uNkulunkulu angakusiza uthi ke lo mfana ngasuka lapho uthi ngoba ngangilala esibayeni sezimbuzi noma izulu lila ngangeni khona ngamaziqhamuka amazeze nama imhlaba uthi ngasuka ebusuku ngabe ngifuna umuzi wasebuhleni uthi ngoba nemali yokugibela ngingenayo uthi ngahamba ngithubeleza ngigqoka amanikini uthi mahlobo ngesikhathi ngifika mina emzini wasebuhleni nangingaziwa noma ngumntwana noma ngumuntu noma ngesilwanyana yini wasefika lapha ebuhleni uNkulunkulu wasephana wasuka bemukela kwaba kuhle wahlala phakathi komuzi naye wathi mayihlupheka wahlupheka kodwa efudumele engalali engadlile la kuphuza khona abanye naphuza uthi manje inkosi ikhipha iphalish ikhiphela abantu abasebenzayo nalithola kwahamba wazwanika umsebenzi wakhe azowenza nendaba bengikhujiswa indaba eyikhulunywe umfundisi uGumede yala madoda ayakhuluma naye awacela intathelo phambi kaNkulunkulu wahlala lo mfana nokuhlele kwaba kuhle inkosi azonika umsebenzi athi uyabona uzongelusela izimbuzi futhi uzozidayisa makufika abantu befuna izimbuzi eziningi kakhulu kodwa makunje kusuyidayisa imali busuyithatha usuyiletha kimi waseqala sebenza ngalo msebenzi nomfana angazike noma imali yayiyena enkosini noma yayinayo angazi ukuthi wayenze njani ngeke umfaze wayedayisa ngalezi imbuzi wayithola ke le mali kwahamba kwaba khona ukuthiza kwenzayo wasiyakhishwa kodwa hamba yezwa inkosi uthini yathi ngisambona umfana kaShabani lomnyama bakhona abantu abanenhlanhla abanjalo ukuthi uma bengekho uNkulunkulu abakhumbula wakhunjwa lo mfana uphi lo mfana ngisambona lo mfana wafika ehlupheka angithandi basuke emehlweni nami ngoba ngifuna afe uthi inkosi uthini baze bemlanda wasebuza ukhishwa ubani wathi ukhishwa usibani wasebalanda abamkhiphile lo mfana umkhipheleni base besho usizathu wathi ayi awukho umgqobo kulahla umuntu lo muntu wafika lapha ehlupheka uma isuka lapha ehamba ebesefa ibona ngendlela siyothini kubombela hayi ngeke kulunge mbuyiseni hamba nemhlambulo bese bemhlambululo wasebuya wahlala lo mfana phana wakhula udasa lezi imbuzi usiyasebenza wagcina esethola intombazana wagcina esehlanganisiwe naye wasethola abantwana ngagcina abantwana ababili wasefudumala sebamuhle wasephuma lapha ngaphakathi ngikhuluma ngomuntu beyintandana kodwa lapho ngiyakhona ngiyethenini noma uShembe somboni ukuthi ukuphi kodwa ayikhona ingozi ngoba ufike emahlomana ndlela na uma lo mkhokhelo ingcwele engazangaza kubona bese ufika emahlomana ndlela bathi abazi umhlaba abakhuluma ngendaba zalapha eMelika kude lapho singazi khona bathi kuhlangana imfula yaseMelika leningi amanzi eze mawala azazohlangana athi mayifika ndaweni ethize esemaningi lamanzi kukhona ulwandle napha ngasempumalanga
nolwandle ngapha ngasentshonalanga athi mayisifika kule ndawo abesefike sehlukana indawo enkulu le ndawo eyaziwa umhlaba wonke ibhaliwe nencwadini bhalwe ngegama lesilungu la kuhlukana khona amanzi bathi uma lamanzi efike ehlukana lapha njengoba elwandle khona ngapha kukhona ngapha athi mayehlukana awaphinda hlangane akwenzeka phinda hlangane futhi ahlukana nomphela bathi kubhaliwe ngamagama amakhulu mawufika khona ngoba ziyafika nevakashi zizobuka lesimanga la kuhlukana khona amanzi angaphinda hlangane kubhalwa ngamagama amakhulu phezulu ngesilungu kuthiwa the great divide ukuba kwakuyisintu ngabe kuthiwe mahlukana ndlela ahlukana nomphela aphinda hlangane kodwa yengikuye kule ndaba kaShabalala waseqala kaShabalala manje esenaba esencibilika lo mfana wayesefuna incinga wayeseza kithi lapho samazi khona sinodube lapha nomzwalile fika kithi kanti ngifuna incinga angizongena ke lapha samfuna incinga wathola kabahlala mfana kwaba kuhle kwaphinda kwafika lokho futhi kwaphinda kwakhona onayo lapho ezekuhleni bamkhipha ngelanga bamkhipha ngalo benze isiqiniseko ukuthi bana kasole eduze kwenkosi akahambela hambe waphuma lo mntwana wahamba wagcina manje ngasena lutho bese sebenza bese kukuhle angimthetheleli angisho ukuthi wayengonanga lutho wayekwenzile bakubona mhlawumbe exabene noNkulunkulu angazi kwagcina esewuvala umuzi wakhe wasasemtholele wona la enxiwa wahamba wahlala eVerelen ekhweli lakhe wahlala isikhathi lapho elambile kuthiwa ke gcina sokuqhamuka abaseNdiya bembona umfana ohlupheka bathi awuyahlupheka awunalutho cha thina singakufunela umsebenzi awunangifunela he sinakufunela base bemnika umsebenzi bamsebenza umsebenzi onzima wokudayisa idakamizwa kwa umsebenzi ohambayo kwa umsebenzi ohambayo impela waba kahle manje wazibona impela base bemfunela nendlu nomuzi kuba namakamelo manje amaningi emzini wakhe hawu senginomuzi mina kade ngihlala lapha nesipayini sezimbuzi waqala manje wageza ngamanzi ashisayo hawu sokhona amagiza khona lapha bamhola ngoba kuhle bathi kwathi mawuphakathi nesikhathi sengizwa ke mina ngale ngane emganile ithi kwathi makuphakathi nesikhathi sihlele lapho ithi kwase kuba khona usuku lapha athi khona nanga simosha isikhathi sami ngihlele kuhleli mangadlala ngesikhathi uthi kumkakhe wayesewaqoqa lamafoto ayekhona emaningi amakhosi onke wasewabuka lamafoto wayesehleka wasethi ho baka badlala ngami laba bantu wasewalahla phansi wasewakhahlela zabaxosha ingane waqhubeka umsebenzi wakhe angazi noma lesi sikhathi kwaba isikhathi sendodana yolahleko yena kuye esehamba uhambo olude ngoba indodana yolahleko ngiyayithi lo muntu wahamba uhambo olude olungaphezulu kwabantu bonke uhambo olude ukusuka enhlizweni yakho uhambe lapha ubuye futhi enhlizweni yakho ngoba inhliziyo iyinkingi noma ungahambanga uhambo olugibela amabhanoyi nani kodwa ukusuka nje enhlizweni yakho uye lapha bese uyabuya indawo la ngaphakathi enhlizweni yakho eyisemlahlilwise ecithi kuwo angazi noma kwase kufika lapha seyibuka khona into manje ngizokwenza njani makunjena le mpilo ebuhlungu kangaka yokudayisa idakamizwa ngiphila ngokugijima njalo phila ngokucasha njalo hlala ngifuna amaphoyisa njalo ayingeke ngiyeka mina lento kanti azozwa manje ukuthi seyahamba sefuna ukuhamba
kuthiwa afike emindile ngabaleka qonda khona apha endlini yakhe ehlala khona endle afika mdabula khona ngendla ngomqeda amqeda athi mase umqedile usho njalo nonkosikazi nomakoti uMaZulu uthi bamdubula bamqeda uthi base bamhudula same time bemfaka emgodini kwanza nje sokuya nje umyeni wami wayesebonile ubukhosi wayesebonile ubungcwele kodwa wayesefika emahlukana ndlela wasekhetha indlela ongesiyona wasethola imfudumalo umkhokheli wabaleka kangasondela lo nkosikazi engikhuluma ngaye lapha esifunda ngaye encwadini kaMateyu nkosikazi waseKhanana inkosi uJesu engahlala eKhanana yayihlala eNazaretha ihamba zonke lezi ndawo ngokushumayela uthi mayifika inkosi uJesu lapha eKhanana wayesethe lo nkosikazi wayezwile ukuthi ukhona ongangisiza wayigulela lo nkosikazi kakhulu ingane yakhe ayigula ayingena amadimoni namhlanje ke siyakwazi ukuthi kanjani la gama ethi uSatanism kodwa singalibizi uma umuntu egula ephethe leso sifo sikuvele ingane kwani ngoba wathi uzomenza njani ngoba wathi ehleli nje agonyuluke manje afuna ukuphalaza khona manje abese khipha amareza ngaphakathi ungathi amareza aphuma kanjani ngaphakathi kumuntu ugathi kuhleliwe nje athi awunakho phuma ubhodle amabhodle aphuma ngamehlo bawabona abantu ephuma ngamehlo lapha ekoleni ukuthi makulimele ingane manje uphuma igazi uthiwa uzobhadisha wathi miyekeni lo ahamba futhi thatha lonke la gazi amadimoni anjalo uthi ingane emikholwa idimoni kakhulu wayezwile ukuthi lokhu kuhlupheka kwami ukhona kodwa ngathi mayifika la bafika ngisize ngikhuluma kodwa ngamahlukana ndlela ukhona kodwa ngafika ngisize uthi amayeza inkosi uJesu kulelizwe wasejabula lo nkosikazi wathi nayi nami ngiyahamba ngiyakhona athi amazwi alapha eBhayibheli wathi mayifika inkosi uJesu wasethi Jesu ndodana kaDavida ngihawukele ngiyagulela kakhulu ingane emikhala amadimoni Jesu ndodana kaDavida wambiza ngolimo lwakhe wambiza ngokhokho wakhe uJesu wayengazalwa uDavida wayezalwa uJoseph wayezalwa uMaria kodwa wambiza ngolimo lwakhe uthi mase ngifika lapha sengifika ekugcineni ngihawukele khuluma ngonkosikazi ehluphekile indaba yakhe ikhuni yethi yayisiphenduka lisho njalo ivesi lithi inkosi yaphenduka yambuka inkosi uJesu akangamnaka angasho lutho mina waphinda futhi wasondela wathi hawu Jesu ndodana kaDavida ngisize ngiyagulelwa sengihambe kakhulu usihlangana utholi ngisize kwase kuphendula abafundi laba bahamba nabo basondela enkosini uJesu bathi inkosi umxoshe kasipela selo sifundekele bangumsindo umxoshe la kwase kufanele ahambe lenkosi yakhe uma kanti kukhulunywa ngayo inkosi uJesu kanti kukhulunywa ngamuntu onzima kangaka kanti kukhulunywa ngamuntu okhanyayo ngabanaka abantu hawo inkosi enjalo kwase kufanele ahambe kodwa kufanele bakhethe izinto ezimbili ukuthi akubekezele lokho engikubona kwenzeka phambi kwami khona ingane yami izophila aphuma amadimoni kuyo noma ngisuka lapha ngidube ingane yami iqhubeke igule ize ife ibulawa amadimoni waphela ngoba yize mhlawumbe wayemkhulu wayehlonishwa hawu ngisize yayisiphendula inkosi uJesu ithi hey wena nkosikazi angithunyelwa ngabantu bonke angithunyelwa ngamaSamaria ngathunyelwa menje emveni zikaIsrayeli ezedukile akangakuzwa lokho nkosikazi uyagulelwa Nkosi ngisize yefana lento nale nkosikazi engikhuluma ngayo le efebe ingane endleleni
uma isifile ingane isihamba siya enkosini ithola esibukweni kade yayifolwa zingane ibika yathi inkosi ngizokunika umntwana ongezofa manje uma isifika lapha esibukweni ifike ithi ngathi ngihamba endleleni ngiyakuye kwakuyinkosi nyanga yezulu ithi ngathi ngiyakuye uthi ngezwe ingane ifa yafa yaphela ngezwe ukuthi sifile manje ithi kodwa ngaqhubeka ngahamba ngakuye ngoba wayethe kimi ingane engizoyithola izokufa ngikhuluma kakhulu le ndaba uthi ngafika ngayivula ngathi idisi phansi Nkosi nyanga yezulu ngathi baba sengifelwe ingane wangithembisa ngayo wathi ayizofa Nkosi sifile uthi lo nkosikazi inkosi ithi angazi ngahwaqabala uthi yajika amnyama agqunqa uthi ayaluza yabheka le inamandla okulungisa lesi simo yabheka lena uthi yayisiphenduke singibheka uthi yasingikhatha yathi ingane ifile uthi ngathi inkosi ifile uthi wasiphotha ngenzeni wakusemahlukana ndlela fanele njani manje dube hawu inkosi mayikhuluma kanjena kusho ukuthi wathi uthangenzeni wathi ngathini wena kuwe Nkosi bawuthele ingane mayisincane awuthi mangizala isencane bese ngiyiletha kuwena uthi wase wenze njani Nkosi amakhosikazi amadala athi ingane mayisencane ayizi eduze kwenkosi uthi wathi wayeka into eshowe mina wenze yamakhosikazi wawutshela abantu ukuthi mangutshela into uzwalana nabanye abantu bathini uthi angenzeni ifile ingane kodwa fana khethe manje suku wathi lathu ayemakhazeni lengane yakifile noma amelapha alindi ithemba lakhe lelo behambe lohuba endleleni ezalapha ethi inkosi yamukela ithemba lami nako sengiguqa phambi kwakho walizwe ngaphesheya khona esibukweni lithi woza mntanami wolimoyisa ngethemba ngenze njani manje wayisema yayisidini inkosi yashona ngapha nangapha yathi mlethe niyayazi ngenikhuluma bayifaka lapha ku-round wasethuma into ligijima kwenze parish waseyibeka lapha waseyibeka phezu kwetafula endlini yakhe isidumbu ifile kodwa manje kufana khethe usemahlukana ndlela uthi waseyiphenya amehlo kancane phezulu uthi ngambona iphephetha uthi ngambona ithi amadlebe uthi ngambona iphephetha uthi waphinde emehlweni waphinde wayiphephetha wabuya endlebeni waphinde wayiphephetha uthi ngathi ngizungane yami ithimula ukhuluma ngangane khona ukhuluma ngangane khona lo nkosikazi uyafana nale nkosikazi eyesibukweni ayazi yazi le nkosikazi manje ngizakwenza njani kanti le nkosi othiwa ngize kuyo kanti njani ngithi mangifunda le verse bese ngithi inkosi mhlambe engaqondile bakwenzeka kanti iyayifuna ukuthi sikhuluma nje basikhuluma nje uthi akhona bahlukana ndlela ushaya noma ikhuluma ngenkosi uJesu akakhulumi kabi ngayo nakulezi ihlabele khona noma kuhleli lapha ngolesithathu ngolesithathu kuyohlala lapha kuthathaza begula yilo lo gama okuthandelela ngalo kuthiwa ngayo lo wasethengiswa wona uJesu Kristu inkosi ushemba wayithatha inkosi Jesu ayibhekise phansi ayikaze ibe yimbi emehlweni akhe kodwa khona sasitshelwa khona yayisima lenkosikazi Jesu wayephendula waseyiqonda mina wathi hey ngeke mina ngithathe isinkwa sabantu bami ngisinike izinja angikholwa ukuthi wayiqonda umthuka kwakuyikho lokho nje sikhuluma ngakho wayemfikisa emahlukana ndlela uma sihamba noNkulunkulu wasephambilini abantu abangcwele sengathi singabi nenhliziyo ezincane sengathi ngangasheli futhi sidele uma ubhlungu lapha kumhlungu khona uma unokuhlupheka unakho ungathi ngoba izolo bengiyile kwenele manje yinenye haya kavelanga izulu nomuntu sengiyahamba ngiyofuna umuntu singakwenzi sakhula ngephefu lapha ePhakameni kwakhona amalambane kodwa ziphefu kwakufaka uparafini bese kuthi intaba ngaphakathi
bese kubekwa intwana phambili insinjana okuzolayithwa ke manje la kule lento laphezulu kukhanyeke endlini siphefu kwahamba asabe sayithenga iphefu ngoba sikhona singabafana sosiza abazali bethu asithatha amabhodlela ibhodlela lesivalo phezulu bese sidabula isivalo lapha phezulu bese siveza intambo lapha phezulu icwile kuparafini bese sikhanyisa ukukhanya endlini la malamba ehlupha kanye wothi maka wadlula nje kodwa licime maka wanyakaza nje uzothethiswa kala endlini manje wenzani lo muntu wenzani manje abenzele uqinile mawukhona umoyana nje othi nje bazi bawaqamba omabethu bathi ukasithintwa ngoba la ngathintwa nje singabe okasithintwa basiphambo ngomzi kaNkulunkulu kwenzela into encane ukuthi uyanqapha wena ukuthi uyesula ngoba kukho la uzofika usizakale khona lento engikhuluma kwaShabala kusiyo into encane Shabala wasenothile ngokwephakathe lakhe sejabule emzimbeni wakhe kodwa wayesenza iphutha wathi mayifika amahlukana endlela akangaba khona umkhokheli ozomtshela ukuthi awenziwe khuluma ngomuntu kuze kube manje njengoba ngisho ukuthi angazi umuntu mina okaShabala angazi mawakhe angazi yise ngoba akekho angazi umuntu kuze kube namhlanje akekho umuntu engicabanga ukuthi uyawamnikela loShabala uzomnikela athi ubani wakobani akekho noma benza umsebenzi akekho nobuza athi ithuna lakhe likuyiphi indawo wafika emahlukana ndlela yayisima lenkosikazi uthi ngeke ngithathe sikwama sinike izinja kwaze kwesikhathi phela sifana leso ukuthi asukuma bhenguze anqapha mayinqapha kodwa uhluphekile uma isuka lapha kuzokwenzekana enganeni yakhe wayesephendula isho njalo iBhayibheli lithi iBhayibheli akaphikanga ukuthi uyinja lithi wathi yebo kusala kuba athi nje yebo ngiyona inja yebo njengoba usho njalo kodwa nezinja ziyayidla ivuthuluka ewa ematafuleni abaninizo mahlukana ndlela wayefuna ukuphasa ngiyithanda impendulo eshiwe inkosi lapho uJesu angelifunde futhi lezi wathi yebo Nkosi kepha izinja ziyadla ivuthuluka ewayo esithebeni samakhosi azo lapha wayazi lapha ebikhona lo akhuluma naye unamandla onke uyilungisa lento kodwa akafuni khona uJesu waphendula wathi kuye mame kukhulu ukukholwa kwakho akube kuwe njengokuthanda kwakho intombazana yakhe yasindiswa ngaso leso sikhathi amen ayina mama singumsebenzi wabantu abahlala enkosini ephakameni wamahlukana ndlela uma umkhokhelo ingcwele akazange afike le kude entabazwe lapho kusuka khona inkosi sephakameni ngaba sikho la endlini abanye bethu ngaba bazange bazala mina njengoba ngilapha ngaba ngazange ngizala nje ukuzala abanye bethu babeyozala bese kuthi njengezingane zakubo zazingaphambi kwabo ngabe kungathamba umhlophe namhlanje ngaba sikho lapha endlini namhlanje ngaba sifakile ngoba emhlophe uma ngabe saba khona ngabe nathi sidakiwe njengabe abantu siyabhukuza sibhukuza khona ikene ncane abafana lababethu ngaba bekho la ngaba futhi uwunga lapha kude ngizwile ukuthi ayiwunga sinonophalisiwe manje ade ngifuna iphepha izolo sinonophele manje ukuze ibe enhle isebenza kahle thoba ufana sebebayela lapha la ngcwatshwa khona indawo zokuncwatshwa lapho kobheka bezayo bakhona khona izindlu lapho la khona umlotha abafileyo ikakhulu zamandiya ayashisa bese kufaka umlotha bafika bagqekeze khona bathatha umlotha bawufake kuwunga bayibhene lezi ngane zethu ngabe izilapho namhlanje njengoba ushembe iqoqe lapho kuzwa khona igama likaShembe iqoqe leziningi ngabe izilapho kodwa ngoba kwathi makufika amahlukana ndlela wasefika umkhokheli
Ithi inkosi ekuphakama ihleli phansi kophahla lapha ngoJanuwari. KwakuFebruwari ngonyaka wezulu, ngonyaka odlule. Imemile. Ithi ngizona manje isikhathi ngifuna ukukhuluma indaba. Kababamkhulu. Ngiyayithembela inkosi ukuthi sizothi masisuka lapha base siyayibhala izindaba. Ukuba namhlanje basikhuluma isekhona ibhuku. Yasibiza ngoba zinsizwa. Ngabanumzana. Abeke baningi abantu khona. Yayisiqala ke indaba yenkosi. Nazarita uthi wathi manje enqabile kakhulu. Ukwamukela izwi lenkosi. Nezingane zakhe sezihambile zonke. Twase ngabe ingane zakhe eziningi kakhulu ngesikhathi. Uthi ingane zasikade ziyishumi nezingane ezisithupha ngesikhathi. Uthi kodwa eziyishumi zaseyihambile emhlabeni uNkulunkulu emfuna. Uthi kwaze kafika isikhathi kwase ngathi manje umoya wakhe seyaxeka. Seyafuna ubamlandela uNkulunkulu. Sefikele uNkulunkulu afuna ukukhuluma kuye. Ngathi shembe. Uyazi ukuthi ingane zakho ibulawa yini? Ithi ke inkosi angazi uthi he. Wathi ngekwazi ukushiya amakhosikazi akho. uNkulunkulu uthe akabulala izingane ashiya amakhosikazi lawa. Ngoba abantu asebenamaphutha abanezona akathatha izingane ezincane ezizingelosi zikaNkulunkulu. Nakho ehlala wena manje ungagana. Ithi inkosi phezulu kwalokho. Seyihambile izingane zakhe. Khuluma ngamashukanandlela esakhiwa ngawo. Ukhetha okuhle. eMelika khona indawo kuthiwa Great Divide. Amazi afika ashaya lapha ahlukana nomphela kuze kube phakathi. Ngoba elwandle ezihlukene. Ngeke ngicabane ukuthi inkosi angazi noma ngo-April 3 kwase kuyiyona iGreat Divide. Ukuthi la abantu esehlukana basala lapha ngempela sekosana nomphela baphinde bayibona indlela. Njengoba kuthiwa ke intaba ihlangana kodwa abantu bahlangana. Sebohlala belapha nomphela. Uma kwenzekile mhlawumbe babuya. Ayewe sephela amashukanandlela. Ngoba umzimba phela yenye into, umphefumulo yenye into. Umzimba yenye into, inhliziyo yenye into. Uma kwenzekile babuya zaphinde sahlangana nabo nenhliziyo zobe seyibuyile ngempela. Nalapho kodwa abayingcwele sidinga umbongo uNkulunkulu ngoba kwathi makuvezwa indlela ezimbili. uNkulunkulu umkhokhelo oyingcwele wafika wasikhombisa uyiyo. Ngabe sinjani namhlanje? Ngabe sigqoke ingoba enjani namhlanje? Ngabe sihlabela ziphi ingoma phakathi esontweni naphakathi nje njengoba nje uNkulunkulu ethi ngiphathe inkonzo ngabe sengihlabele ingoma ezingaki ezingekho lapha. Ngabe ngikhwela yiphi intaba? Ngabe kunjani? Ngabe uShebe sesiphikise kangaki? uShebe ngesikhathi wenza lo msebenzi wawenza ngabikho umuntu oyoshintsha leyo guqulo. Ngaphendula ukuthi ngisho kodwa ngiyakhumbula entabeni nomhlangano. Inkosi esekuphakameni ishintsha isihlabelele ishintsha encane. Ithi ngiyibone yayisibasho-ke abomndeni omkhulu. Kuthi makufika la ukuthi singabi nje nodingana osenza ngakhona bese ngibona abaphethe kahle. Sibayele nami seziyangena ngiphethe kahle. Uthi ke ngicelile kubaba omkhulu uthi awubaba omkhulu vuma ngiyishintshe le ndawana. Ukuphela kwendawo engiyazi yayishintshayo. Naye kwaba uzukuzuku. Eyifuna ukuthi uzayenze njani. Kodwa igcina wacela inkosi ngicela kodwa ngaphandle kwalokho ngathi kushintshwe ukuthi lesihlabelelo lo saba njalo namanje senjalo. Ashintshile ukuthi uShembe. Kwafika umshumela lapha kimi, umshumela waseKenani. iKenani la ngempela ngisho leliya le uGumede. Khona uGumede ukuthi waKenani. Izokhuphuka inkosi ephezulu entabeni. Uthi ngivakale ngicela ungisize. Awini uthi ngithunywe ithempeli laseKenani. Ithi liyacela
uthi inkosi mayidlula njengoba idlule ihamba yenhlangakazi kwakuzohanjwa ngesonto ufika kumnandi kwakulwesine njengoba izokhuphuka inkosi yephezulu entabeni ngiyacela ngisize inkosi ethi mayifika laphana ingena nje ngaphakathi baqoqe izipho khona nezinqama bahlangana abantu banhliziyonye awuyebo na ngiyithande lento okwakuhle ngeze ngihambe ngiyolibona ithempeli ngifike ukuthi kliniwe kuhle fire bamngena inkosi ngiyacela uba ungigaqele uyungikhonzele kube ifundisi bese bengiyele enkosini ngaze ngihamba kaze ngiyabefundisa bakhona abafundisi ababili engangisebenza nabo ke omunye walapha emaqadini omunye wasemaphepheteni angathi bona umfundisi umzamo wayekhona nangisakhumbula sihamba senkosini bathini wayikulungile hayi inkosi babusisi ningikhumbuze ke mase ngiyakhona futhi khona ingelosi enhle enomusa asibuyele emuva simtshela Gumede kulungile viva ke indoda viva inkosi ivumile sesivuka ekuseni sesiyakhona eKenani siyobona yini lento abakhuluma ngayo sahamba sayisafika khona khona inqama khona ukudla khona amakesi kuhle konke kumfanele uNkulunkulu ayi inkosi izoqhamuka manje saze siphuma nabefundisi sama lapha emgwaqeni ngoba inkosi yasikhumbuze uma iqhamuka lapha iqhamukele kithi izokhumbula yayisiqhamuka inkosi hamba nje kancane hamba nje kahle udongo sesemuva lusele lapha entuthwaneni isiza sikuqela yayisikhumbula noma yakhumbula ngazi kodwa yathi bayifika lapha phakathi ukuthi yasithi fastele yasithi niyakhuluma yini inkosi yamakhosi besithathikhumbuza inkosi konje ukuthini sikhumbuze ukuthi baba abantwana bakho babala ekhaya eKenani bacela inkosi phakathi ingene inyathela ethempelini labo khona inkosi abakwenzile wathi wasethi kodwa ke nisho madoda ubaba omkhulu wake wangena lapha wathi ngqi ubaba ilanga lamalanga wake wangena ethempelini mayenhlakazi kwathi ngqi ubaba inyanga ezulu yena wake wangena lapha kwathi yalo Nkosi yamakhosi asikaze sizwe wayesethi phona ntamkele mina ngoba nginjani ubala amakhosi akangena yini uma uqhamuka impendulo ethi akangena uzongena na uthi kodwa pho uma engazangene pho mina ngizongena kanjani wathi cha ngeke ngingene uzothina ibhombela kini hawu Nkosi yamakhosi bazofa abantu kulungile wayesemonqenqemeni lomgwaqo amonqenqemeni lomgwaqo akangena ngoba akafuni ukuguqula lutho ethi inkosi ePhalameni kwathi noma sebenzekile lokho uthi waqhubeka kodwa lokugana uthi kwakukhona intombi yaseMancubeni ayelobola sayithanda wakwenza konke okufanele bakwenze uthi kwathi kwafika ilanga lomgcagco uthi wathi uphuma umshado osuya lapha phandle omemile mema abangani bakhe mema izihlobo zakhe umndeni ukhona bonke abantu bakhona abaqhamuka ekhaya mhlawumbe intabazi babekhona usuku olukhulu lolo kubantu abashadayo abantu bethandana belobolana ngomthetho iyo mase kufika isikhathi ukuthi kushade usuku olukhulu nawe uyabema nje abangani bakho yonke indawo uthi wazani ngizongibona ngishada namhlanje uma kwenzeka into enhle lapha emshadweni bonke abantu bazohamba nawe bababazi umshado omuhle kangaka uma kwenzeka into embi lapha na wena ubamile uzophoxa kube yivithi bafika bonke labantu ithi inkosi wathi uphuma umshado osesigcawini zikhona zombili inhlangothi uthi wathi mathi yoqala lomgidi uhlala lifika izwi lafika liziwa uyedwa balizwa abanye abantu lithi hawu shembe uzaqhubeka kwasenza lento ithi inkosi wawusishiya umgidi la wabaleka wambena endlini uma nomkakhe abona manimile noma bethu ngiyashada kanje kuyabona ndoda siyasuka iyanqasha ikushiya wedwa ikushiya nehlazo wayena ukuthi ahlala ekhaya yini wayena ukuthi athi ngiyaqhubeka nomshado wami lengane umuntu ngiyayithanda ngeke akwenzeka kodwa wakhetha kwafika umkhokhelo oyingcwele
wathi usufike emakuhlobana ndlela manje wangena endlini ithi inkosi qhamuka izalukazi zahamba zayo awuyile into yenzayo uthi hayi uNkulunkulu usekhulumile inkinga le Moses uthi kubantu uNkulunkulu usekhulumile ukhuluma into ebonwa wena wedwa njengokuthi mhlambe ekhanda lakhe awuphilile kahle uNkulunkulu ozokungibulala bathi hayi kahle impela into yenzayo ithi inkosi bese ephuma esephindela khona futhi wathi manje uyaqala nje labuya izwi lathi usaphinda futhi na washiya khona lapho waphindela endlini akabe saphuma ngoba yaphoxa ingane kaNcube uthi ke wathi ntambama wayeseyithatha lengane eyangakubo uthi wafika washiya eceleni komuzi wamama ukuthi isikhala ingane uyathi ingane bengiqala ukuba nami ngibona khona umuzi engizowakha akekho umuntu engangamthanda inhliziyo yami ithanda wena wethu uthi angenze njani uthi nami ngakhala uthi nayo inkosi yakhala bamkhulumela wakhala uthi wayishiya lapho hamba uthi waphela izinhlukwana uthi yayisifika le ntombazana uthi yafika imphathe izipho khuluma ngomkhokhelo oyingcwele ukuba wayengakhethanga indlela ekuyiyona ngabe asikho ubunalethe ngabe bukho emhlabeni ngabe iSouth Africa ngabe izwe limbi ngaphekwa lokho eliyikho manje nobugebengu obungabe bukhona ngabe bungaphekwa izingane ngabe zonke izingane manje la ezingamazi uNkulunkulu ade ngizwa khona imsakalo ngizosimanga lapha emhlabeni lapha ekolele izingane ezingekho la izingane zigone izingane zineminyaka u12 sigone izingane seziyashesha lezi ngane yonke iyashesha ngaba khongana la uthi wafika phethe izipho uthi wafika phethe ishirt nevest uthi wafika semnika le shirt uthi wathi basemnika ivest wayesekhuluma wathi ngikupha le vest ngoba ubuyinto yokuqala empilweni yami bengithi ngembathe yona kuqala le vest limele lokho uthi ngakhala uthi inkosi yakhala baba mkhulu wakhala uthi kodwa ayikho into engabe sayenza washiya khona khuluma uthi ke abantu abangcwele uma sisemzini kaNkulunkulu siyamdinga lo mkhokheli asondele kithi ngekhathi zonke ngoba singabantwana abancane kungafiki lapho sixabana khona noNkulunkulu usho njalo umfundisi owasala phetsheya komfula uthi ngangithandazela ke ngisemshumayeli uthi ngangithandazela umfana wakwaNkwanyana bamazi udadewabo wakwaNkwanyana ababekhona ePhakameni wakho intwana kaNkwanyana elapha inkosazana ePhakameni wathi uhlale sinawo kwakumfowabo amawela abovu ayithandazela lo muntu uthi lo mfundisi sathi samdala lo muntu uthi wasekhuluma lo muntu lapha ngaphakathi uthi ngoba ngesikhathi sibhula ingobo siyakhuluma sithi konke ukufa kuphuma onke amadimoni ayaphuma kwase kukhuluma indoda lapha ngaphakathi athi ndoda hayi angisilona mina idimoni hawu ubani ngusibani wakwaNkwanyana hawu phola lapha kwenze njani uthi lo mfana ngimfundisile kakhulu ngendawo eNazaretha ngamtshela ukuthi ayikho into engaphezulu kaShem ukukhuliswa kwakhe kube njalo okwenze konke okwenziwa zingane ziphakamile kodwa ukuhamba hlubuka hambele kude noShem kuhambe enze izinto uShem bangazithandi uthi bekulo ngimkhuza ngithi hayi boyiyeke lento ibe buhlungu leyo nto bantwana manje basilapha sifakele ngomhlophe uNkulunkulu esizile ngomkhokhelo omuhle ongcwele sadlula kahle emahlukana ndlela bese kuthi uma kufika ikhathi zokuba singabi khona emhlabeni mina enikhona bese niyamshiya uShem into ebuhlungu kakhulu isho njalo inkosi ubuhlungu ukuba
ube nabantwana abazomiyeka uNkulunkulu ukuthi ngamhla ufayo ungabi nayo umuntu nje ozomnikelela. Uthi mawufika lapha phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu encoma ethi awenze kahle. Ufanele ukungena kuNkulunkulu kodwa bese ekhanyisa phansi emhlabeni. Abese bona ingane yakho iphakamisa ukuhamba athi awuyeke wenze kahle kodwa imfundiso yakho uyayibona. Shiye wenzeni emhlabeni. Bona ingane yakho igaxana nabafana kodwa ushiye wenzeni emhlabeni. Phela umfana ngamkhulisa kahle ngamkhulisa ngendaba kaNkulunkulu kodwa wena usengijikela. Usegcina usephumile endaweni kaNkulunkulu. Njengoba lapho nje uze ngobe gula. Uthi ngakho ke noma ningayeka nje ningathandazi kuyafana. Ngoba ngeke ngisamiyeka vele ngizombulala uzokufa. Uthi lo mfundisi asethuka hawu. Awu wakhuluma kabi kangaka ingane uzoyithatha awusayithetheleli. Indlela lecane ngaze ngiyithethelele. Noma ke ngabe ngiyathanda kuba ngimthethelele. Ithi ushembe mina uNkulunkulu kini. Ethi ukhiye walengane, ukhiye wempilo walengane nguthathile kuyo. Sengubeke ezandleni zenkosi ekuphakamene ungeke uze uthonga. Kwakumathunjwe la ngikhuluma ngayo. Uthi mathunjwe awu. Ayi. Kose kubangconywana inhlizweni yakhe cha. Ngoba inkosi ikhona sohamba siye khona. Ngathi inkosi yasemkhayidini. Base gijima mathunjwe seyakhona emkhayidini. Ushembe njalo owasezulu umthetho wakhe. Lento nje ngikhuluma khona manje umthetho wakhe uNkulunkulu. Amen. Inkinga le. Thathile ukhiye ngawunika ushembe. Ukhiye impilo ungathathwa nje umuntu unikwe mina nokunikwa wena. Kanjani? Uthatha sihamba senkosini ngithi bayifike semkhayidini mangaphosisi. Uma sebefika belibeka udaba Nkosi saba ngobuhlungu la. Kula ingane kaNkwanyana kanje. Yasithi inkosi iphi yona? Mase beyichaza uthi umathunjwa yasithi inkosi awu ayikho singabe science lapho umathunjwa okade elethe ukhiye umphefumulo wengane ngeke sasinda. Yahamba lo ngane. Sisendaweni enjalo abantwana kaNkulunkulu. Sendaweni othuma yayithi imbobo lapha phezulu asuka khona. Yayithi kusehlala amanzonzwana. Akuhlala uthwedekhe. Yonke into yakhona nemithetho yakhona. Mawuphazama kancane usawuphazama njalo. Senixabene uNkulunkulu. Kuningi okufaka okwenziwe ke bantwana abahle. Kodwa ke inkosi yasinika umthetho ukusikhumbuza ngalezi zinto. Kwenye inkathi ke kuye kwenzeka uma inkonzo seyidlulile. Mase sibuthelwe sesingaka bese siyakhumbuzana. Uthi inkosi ekuphawini ikhulumile kanje. Kodwa ngiyathanda kuba uma sengigcina ngedle incwadini nami ngifunda nila. Angize ngichaza lo. Ngishiye njalo. Bese ngithi ake sibone thina ukuthi mhlambe singayenza njani thina ngokwethu. Mase sisodwa. Masihamba noNkulunkulu phambi kwethu njengoba sembona. Ikuphi thina singaze sikwenze. Ukuze uNkulunkulu athi bayihamba kube lula phakathi kwethu. Ukuze athole kuba phakathi kwethu kunemfudumalo. Athi noma engekho asikhumbule. Athi noma esihola phambi kwethu kodwa azi ukuthi laba abantwana bami futhi bangilalela. Iyiphi indlela konje esingamjabulisa ngayo. Angazi noma uNkulunkulu elekelelwa yini. Kodwa ikuphi singase sikwenze. Incwadi kaExodus 17. Exodus 17. Ngizoqala verse number 8. Ngigcina kwelika 14. Exodus 17
3 verse 8 kuya ku 14. Kwafika uMaleki walwa naba-Israyeli eRefidime. uMose wathi kuJoshua, sikhethela abantu uphume ulwe no-Amaleki. Ngomuso ngiyakuma phezulu ngiphethe induku kaThixo ngesandla. uJoshua wenza njengokusho kukaMose kuye, walwa no-Amaleki. uMose no-Aroni noHure benyukela entabeni phezulu. Kwathi nxa uMose esasiphakamisile isandla sakhe aba-Israyeli bahlula. Nxa esehlisa isandla sakhe u-Amaleki wahlula. Kepha izandla zikaMose zaba nzima. Bathatha itshe balibeka phansi kwakhe. Wahlala phezu kwalo. u-Aroni noHure basekela izandla zakhe. Omunye ngalapha, omunye ngalapha. Izandla zakhe zasekelwa nazo zashona. uJoshua wachitha u-Amaleki nabantu bonke bakhe ngobukhali benkemba. Amen. Kwakuyisikhathi esibi sempi. Amalekelo elwa nabantwana bayingcwele bo-Israyeli. Siyathumela kuMose. Thumela impi namandla kaNkulunkulu. Leso sama-Amaleki sasithi masilwa nabantu bo-Israyeli bese beyehlula. Kwafika isikhathi ukuthi uMose manje esumele indaba yena qobo lwakhe ngenyawo zakhe. Uthi uMose ma ebayalela laba ngithi angazi ukuthi ikhona indlela yokulekelela uNkulunkulu na. Uthi uMose mina ngizogibela phezulu namadoda amanye amabili. Bese ngiphakamisa induku phezulu. Phakamisa isandla. Nina nizobe nilapha phansi esigodini. Ithi encwadi wakhuphuka uMose namadoda amabili baye bafika phezulu. Wase ephakamisa induku, wase siphakamisa isandla. uMose ephezulu. Wathi ngasiphakamisa, yathi mayiqhamuka impi yama-Amaleki izohlangana nabo-Israyeli. Eyama-Amaleki ehlulwa u-Israyeli. Amen. Kodwa kwafika isikhathi sokuba isandla sikaMose sikhathala. Wayesemdala. Wayengeke amise isandla kuze kuyoshona ilanga. Sase siqala sehla sisho njalo iBhayibheli. Lisala siqala isandla sehla. Lithi iBhayibheli sandla sehla isandla sikaMose ama-Amaleki amehlula u-Israyeli. Aphinde futhi asiphakamise isandla esekhathele uMose abako-Israyeli bamehlula u-Amaleki. Sithi singehla isandla sikaMose abako-Israyeli behlulwe izitha. Ithi-ke le ncwadi kwazi baqhamuka lamadoda amabili asemfunela itshe. Afunela lo othunyiwe ezulwini. Laba bantu engikhuluma nabo ababili babe nazo izandla ababehamba noMose. Babe ngayiphakamisa labo izandla bathi bese yehlulwa impi lapha. Kodwa babe ngenawo amandla ukuba bakwenze lokho ngoba isandla esasaziwa kwakwesikaMose ayezabo. Noma bangayiphakamisa ngeke kusize lutho. Lithi iBhayibheli basemhlalisa phansi, omunye wayesengena ngapha, omunye wayesengena ngapha, base beyibamba ingalo kaMose, basiphusha isandla, basijeka saphakama, sandla sangaphakama, sebesibambe ngapha nangapha, wasiyaqoba uIsrayeli. Wanqotshiswa ukulekelela. Singenze njani thina? Singethandaza siqinise. Mhlawumbe ukelekelela lokho. Kungethi lapha inkosi ikhona, isibiza khona, sizame ngamandla onke. Ingathi bayiphuma endlini izongena ethempelini, ifika abantu ababili ethempelini. Bisiphela amandla. Lo msebenzi engiwenzayo kusho ukuthi awukhuli. Singenze izinto ezinhle. Kukhona iphepha lapho kuthiwa yisolezo. Bathi lobela uNkulunkulu ugcwele. Liyabona ngempela futhi manje kubambe kahle la kuqala. Lizobhala lithi alishona ngapha na. Lithi lona umvakile uBMBL oficakale edlwemula. Lusho ngamagama angithi kuzoba njalo.
bese lisho alicini kodwa umvakela uBM odlwengule umuntu omdala noma ingane lithi oyiNazaretha ngasohlangothini lwaseThembezini. Liyayisho nje imisebenzi yakho. Nkosi ke yafunda amaphepha. Kakusephatheka uBM. Bese lifika iphepha inkosi bese ilifunda hawo. Sokushiwo negama lesonto kumelekelele lokho. Ukuhamba kwethu akube kuhle. Ukuze inkosi mayiphakathi kwethu ithole ithemba. Hawo inkosi isebenzile sifundisile. Ngiyafika usizi lo muntu wasezulwini mangibuka. Ngithi awu ukwazi ukubekezela izinto wena umuntu angabe usudazuke phakathi manje. Ngeke ngibuke lento yini? Lento yenzeka kanjani? Ngoba ngamhla kumenyezelo kwamenyezelwa igama lalinye umunye owaqhamuka lapha wathi ngithunyiwe akekho umunye. Noma sekufika enkantolo lo amemezelela igama washo wathi ngangathunyiwe. Kwasobala nje. Noma sekufika futhi uOctober liyaphuma nje igama ukuthi nanga umholi. Kusobala nje. Manje ngiyengithi ke mangikhuluma ngokubekeza ukuthi sisentweni epheleleyo empeleni thina. Ngoba lokho kubekezela kwani ukufundiswa thina ukuthi asifunde ukubekezela. Ngiyengithi mina uma lezihlabelo lesi ngisiphethe lesi. Uma ngisibanga lesihlabelelo. Ngisibanga noyikhali. Ngithi sami uyikhali othi esakhe ngokubona kwami. Ngiyethi kufanele basibekwe phansi isihlabelelo ngingasebenzisi mina noyikhali futhi angasebenzisi. Kufanele kube njalo. Uma sikhomba indlu ngithi lendlu yami noyikhali ethi lendlu yakhe. Akangahlali phela uyikhali phakathi. Nama ngingahlala kuyona naye futhi angahlala. Umuzo omkhulu esisuka kuwo lapha phezulu. Ngiyacabanga kanjalo ukuthi kufanele ngabe unomeno ngaba kungena umuntu kuwona. Ngoba phela siyawubanga. Kodwa ukhona phakathi kuwo. Uhlele kanjani? Yini ungame emoyeni? Ngiyibuke le ndaba. Kuyenzeka kanjani? Khona izinto ezibhlungu esezenzeka. Othi mawuzibuka umuntu uNkulunkulu wasekuphakameni. Laba bantu bakhe abayithi ubenze bamfuza uNkulunkulu. Khona into ezokuyahamba la emhlabeni. Yafaka ubuhlungu ukudutshulwa. Kuleli bandla lapha kwaMashu. Hlana lapho uMdletshe. Kabuhlungu. Ngizwa ukuthoni nabayikhala balento walensizwe. Ungaphesheya komfula. Usemndeni omkhulu. Lelitshe eliyigugu, lelitshe legumba abekhuluma ngalo umvakela izolo. Umndeni ongayifuna ukuthi khulunywe lona. Bathi inkosikazi iyakhala athi hawu umntanami usengazana ihloko enja nganani pho nemingcwabo noma emva kwetoilet nje. Kodwa ingane zakhe ezikhona ngapha zisekhona nje kuhle. Sihlenge sinanga ubheka bezayo. Kodwa kufanele ngabe lo bheka bezayo uphansi ngabe Mills Court. Abantu bakithi babehamba emhlabeni bangcwatshwa lapha kulamathuna lapha. Lapho umfutho engcwatshwe khona la basho njalo. Bathi umuntu ufaka ingcwabe la kuphela iminyaka emihlanu aphinde akhishwe ukufaka omunye futhi. Lapho mawuthi uyamba khona kuthiwe yithuna lelimba la sakukwenzeka kuzolezi insuku nje bathi bayamba bemfaka kwaqhamuka ugebhezi lwendoda phansi ngolonkosikazi kodwa ugebhezi bathi sebengcwatshwa phezulu kwakhe kodwa ubheka bezayo sinaye akubona uNkulunkulu lobuphelele ukuhlehla nengane ngokuphethe ingane kuhlehla lomngcwele kunoma ifingane ngcono ngihlehle uNkulunkulu asazosipha yona ngesikhathi sika July noma uNkulunkulu wasephakameni esivumela singebhizi kakhulu lapho sikhona kuyabe kuhle kuba sibe khona beke ngibona inkosi mayiphuma yobhabhatisa hambe nabantu labambanga akwenzeki bantwana bencane ngoba ngimila kulomzulu manje uNkulunkulu uthanda imphathele inkolo angikusho ngikwaziyo
inkonzo yokubhabhatisa akuyona eyabantu ababhabhatiswayo bodwa, inkonzo yabantu bonke. Amen. Abantu bonke bagqoka ingubo ezimhlophe bahambe laba bantu basuka bobhabhatiswa empeleni kusuka kwabantu abafikayo. Nokuthi bongani uJehova ngabe ngabakwazi ukusho nokushaya isikhumba bakwazi kusho ukuthi esesabhabhatiswa simbungaze lapho ekhona. Sho njalo encwadi bapha isandla ngapha omunye uphakamisa ingalo ngapha saphakama isandla wasiyanqoba impi ayihambi inkosi yodwa mayela hamba nabantu kuyisho ukuthi inkosi mayiphuma imoto lisala khona lapha ngaphakathi njena kuphumeleza kuyethatha abantu bese kude xa iyakuphi khona iyakuphi mawazi lapho bhabhatiswa khona yihlane lesimangaliso hlane lesimangaliso khona nemkhosi yezipho eyenzeka lapho kuleli ngizwe lenkosi ekhuluma lapha enambithile umfundisi uZondo ethula indlu ethula abantwana babantu abasebenzile ithi mayisukuma inkosi bonga ithi ngiyabonga ithi kodwa lokho engikubonayo akusiyona imali ithi lokho engikubonayo iyithelo zothando uthando lwebenje uma sihamba siya kuNkulunkulu siphethe kwasikuphethe noma uphethe inkama noma uphethe iduku noma uphethe ithawula wenkosini uya nesithelo nawo sothando leso sincane naso ngeke nguqede abantu abengcwele kodwa bekithi nje asohlahla isikhumbuza laphambi kwaNkulunkulu ukuze singafika amahlabana endlela lapho sisiya khona singabe sisafika bese uthi abawushaya sekuvele. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi umuzuzu wokuma phambi kwakho cela Nkosi bambuyisele umsebenzi wakho Nkosi kusenizwileyo amen siza phetha umsebenzi kaNkulunkulu ngengoma yekhulu amashumi amathathu nanye ngicela uNkulunkulu izwi ngoba izwi lami liyangihlupha 131 so sibuyisela Nkosi bahlele sibuso seNkulunkulu sephakame Nkosi kusuphama abangcwele
That's boom.